M23 umutwe umaze kugaragaza imbaraga zidasanzwe kandi ubuhanga mu ntambara imyitozo idasanzwe y'abasirikare bawo ku buryo umunsi wa none wakubise FARDC igisirikare cya Kongo gifatanyije n'ingabo za SADC ukongera wazarendo abarundi n'abandi bose bagahunga. Uyu munsi wa none M23 igenzura ibice bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Gusa si ibyo ngiye kugarukaho uyu munsi wa none. Ngiye kwereka ibitwaro byihariye bihambaye byafashwe n'umutwe M23 uyu munsi wa none bitunzwe na M23, ariko ni ibitwaro byambuye ingabo za leta ya Kongo FARDC zari zifite kandi zaje kurwanisha ndetse zihanganye n'umutwe M23. Gusa uyu munsi wa none izi ntwaro ziri mu maboko ya M23. Ni ibitwaro tutatigeza ko M23 yabitunga cyangwa se byatungwa n'inyeshyamba nkuko babivuga, kubera ko uyu mutwe wawita umutwe w'inyeshyamba wateye igihugu cya Kongo, ariko none bavuga ko ngufashwa n'u Rwanda, n'ubwo u Rwanda rwabihakanye bavuga ko atari byo, ari ibinyoma bya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi wa none M23 ifite ibice byinshi genzura, ariko ibi bitwaro bihambaye gutya kugeza ubwo ifite na Sukhoi 25, indege ifashwe cyane mu ntambara kandi idasanzwe. We gusama kanya nkubwire intwaro cyangwa se ibitwaro byihariye bihambaye bitunzwe n'umutwe wa M23 wambuye ingabo za leta ya Kongo FARDC. Uyu munsi wa none uyu mutwe wagaragaje imbaraga zidasanzwe ku buryo benshi bavuga yuko ari umutwe umaze kwiyubaka ndetse kandi wagize igisirikare kimeze nk'iki gihugu. We gusama kanya byose tubigarukeho ibyaye n'izi ntwaro kandi zihariye, nawe uratungurwa nkuko nanjye natungwe. Ne Beacon of Hope magazine nk'ibisanzwe, amakuru ku gihe documentary ndetse ntando zazikora uretse hano gusa. Tugusaba ikintu kimwe, ukora subscribe, like na comment, ubundi tukabana makuru documentary ya buri munsi. We gusama kanya ubundi utega amatwi wicara usobanukirwe. Umutwe wa M23 ubundi bavuga yuko uyu mutwe nubwo wagiye mu rugamba ariko ugafata intwaro za FARDC ukazikoresha mu ntambara. Gusa uyu mutwe nawo ubwawo wari ufite intwaro zidasanzwe kandi zariye z'inyeshyamba nyine. Gusa nyuma yaho wagiye wagura cyane ugenda ufata izi ntwaro za FARDC urazigumana ku buryo uyu munsi none umeze nkaho ufite igihugu. Ufite Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ubwayo migi ibiri ni ibice binini cyane by'uburasirazuba bwa Kongo kandi byarimo abasirikare benshi ba FARDC, yaba ingabo za SADC n'ingabo z'u Burundi. Intwaro zose bari bafite barazitaye barahunga, abandi bafatwa mpiri. M23 bimwe mu byifite kandi bihambaye cyane harimo Sukhoi 25 Frogoti Foot. Iyi ni indege idasanzwe y'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC nyinshi zakundaga kugenda zirasa M23 ndetse kandi zisha abaturage benshi bavuga ikinyarwanda muri asazuba bw'iki gihugu. Aho intambara ari ikaze cyane, izi ndege zakoze akazi gadasanzwe ku ngabo za leta ya Kongo FARDC zisha abaturage benshi. Indege rero dore ko yafatiwe ku kibuga cy'indege cya Goma ubwo M23 yakigaruriraga mu mujyi wa Goma, ndetse kandi yari imaze kuhagera ari intambara y'inkundura gusa. Yari isanzwe kandi ikorerwa n'ingabo za Kongo FARDC ku buryo ifite ubushobozi buhagije cyane bw'intambara ko yagaye ibitero kandi bikomeye cyane, dore ko ari indege yakozwe n'umwe bw'Abasoviete. Umunsi wa none iyi ndege nubwo itunzwe n'igisirikare cya M23 iracyari nzima kandi iracyakora neza. Gusa M23 ivuga yuko niba ngombwa nayo izayigurutsa ikajya kurasa ku ngabo za FARDC. M23 ivuga ko iyi ntwaro idasanzwe kandi yababangamiye bikomeye cyane, yabiciye abantu benshi cyane. Nubwo intwaro kandi yakozwe n'umwe bw'Abasoviete ntabwo isanzwe ubyumve neza ko ari intwaro ikomeye. Icyo bivuze ngo ngabo za FARDC guta Sukhoi 25 ni igihombo gikomeye cyane, kuko ari imwe mu ndege z'intambara ziberirwa ndetse ku noti nyinshi cyane rwose zifite amafaranga menshi cyane zitakazwaho yaba mu kuzigura no kuzikoresha. Ibyo kandi byagaragaje intege nke cyane z'ubwirinzi bw'ikirere cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nubwo M23 rero bidashoboka ko M23 yayikoresha cyane dore ko bivuga ko ngo nta pilot ifite, ariko nubwo ihamye neza ko yayigurutsa bibaye ngombwa. Gusa iki gikorwa kirekana ko bashoboye kwinjira ahantu hibanga no gufata kandi ibikoresho bifite agaciro kanini kandi k'ikirenga ku ngabo z'umwanzi. Ibi byagaragaje ko M23 ubwayo ihambaye kandi ifite ubushobozi bwo kuba yagaye ibitero byose bishoboka ikabicakira ikabitwara. Iyi ntwaro rero idasanzwe M23 yafashe ubwo yarwanaga n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC mu rugamba kuva rwatangira, kandi idasanzwe ubu ngubu ibitswe n'igisirikare bivuga ko cyamaze kuba igisirikare cy'igihugu ni MI-24 Hind. Uko ino ndege idasanzwe nayo ntabwo isanzwe rwose, ibimenyetso bigaragaza ko yafatiwe n'ubundi mu bikoresho bindi byari biri mu kigo cya gisirikare cya FARDC hafi ya Bukavu mu nkengero za Goma. Kajugujwe MI-24 ni intwaro kandi ikomeye cyane ifashishwa cyane mu kurasa inyeshyamba, mu gutwara kandi abasirikare n'ibikoresho ndetse no gutanga ubwirinzi cyane cyane no kurinda aho abasirikare bagiye bitero. Harimo no kuba rero yatwara intwaro ku rugamba kugemura abasirikare n'ibindi bitandukanye. Iyi ntwaro bavuga ko ifite ubushobozi budasanzwe bwa MI-24.
ko FARDC rero yarayitaye ubundi bigaragaza ko guhunga ugasiga intwaro nk'ingi cyangwa se indege nk'ingi idasanzwe ari uguta ndetse agaciro kawe nk'umusirikare. Bagaragaza ko ino ntwaro ya M23 n'ubundi yakozwe n'Abarusiya, dore ko intwaro nyinshi uyu munsi wa none FARDC yakoreshaga zagurirwaga mu Burusiya izindi mu Bushinwa. Gusa M23 yavuze ko izi ntwaro zose izazihanura ikazifata. Ku kigo cy'indege cya Goma yarazimuye irazizana iziparikayo zose ubu ngubu niho zibitse, izindi rero irazihindura izikoresha ibyo igomba kuzikoresha izishaje izishyira hamwe ku buryo zitakora. Gusa M23 ivuga yuko iyi ntwaro y'indege yakajugujugu ya M23 izayigurutsa kandi yakora akazi kadasanzwe. Ntabwo ari zimwe zafata Goma, naguguye ko nahisemo izihariye kandi zihambaye zifite agaciro kanini. M23 ni ugufata ndetse kandi igisasu gikomeye cyane, nubwo rero gukoresha iyi ndege bisaba ubuhanga cyane kwitwara mu bubiko bwayo, bifite kandi agaciro bakwereka ko bashoboye gufata intwaro zihagije ndetse na strategy bakoresha cyane mu rugamba. Abenshi bagaragaza ko n'ubundi nubwo bafashe intwaro, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye itakaza byinshi cyane ku buryo umunsi wa none kugira ngo ifate icyemezo cyo kugaruka mu rugamba byagorana cyane, kwisuganya bigoye. Sibyo gusa ariko kubera ko M23 yafashe n'icyo bita T55, ni igifaru kidasanzwe. Ukora ibifaru dore ko ari ibifaru bya T55 ni igifaru cyakozwe na USSRC, gikoresho cyane mu bihugu byinshi bya Afurika, gifite kandi ubushobozi bwo kurasa cyane ibisasu biremereye no gukingira cyane cyane abasirikare. Iki ni igifaru kigaragaza ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyarashoye amafaranga menshi cyane mu kugura intwaro ziremereye kandi zihambaye cyane zifite ubushobozi bushoboka bwose kugira ngo gihangane n'igisirikare cya M23 cy'inyeshyamba za M23, ariko baratsinzwe. Ni igifaru kandi gihambaye cyane dore ko kinahenze, kigura amafaranga menshi cyane, dore ko ari igifaru kandi kibasha gufasha abasirikare ku rugamba mu guhangana n'umwanzi, cyane cyane dore ko umwanzi atapfa gukurasaho ugifite. Gusa M23 igaragaza ko yo ifite ubushobozi bwo kuba yatwara ibifaru, bwo navuga ko nta basirikare ifite babasha gutwara ibisasu. Abenshi bagaragaza ko M23 nubwo ari inyeshyamba ariko harimo inyeshyamba zifite ndetse ubuhanga bukomeye cyane nibo gutwara ibifaru, harimo nk'ibi ngibi, dore ko M23 hari naho yakoresheje ibifaru bihambaye cyane ubwo yari iri mu rugamba bakiriza amasisi n'ahandi, na za Rucuru bakoreshaga ibifaru by'intambara mu guhangana na FARDC. Abasenguzi benshi bagaragaza ko M23 yarafashe ibi bifaru ndetse bimeze bitya kubera ko ibingibi bizaburura cyane mu gufata imijyi nka Uvira isigaye ndetse no kuzenguruka imijyi, kubera ko bizoroha cyane kugota umwanzi. Kuko iki gifaru gifasha benshi ku rugamba, iyo muri rugamba mu mirongo y'imbere ko wagota umwanzi nabo nta gucikira ubundi ukamurasa akava koko. Bigaragaza ko M23 nibyifasha mu kugota Uvira, dore ko yavuze ko ari hano izakurikiza abanzi bazahonga mbere yuko ihagera. Ni ibifaru byinshi kandi byafashwe isi kimwe gusa kubera ko ndahubwira ubwoko bwabyo, ibindi byose by'imibare nabyo bivuga ko ari byinshi cyane. Ndahore kamwe mu video ndetse n'amafoto yo kubibona kuri ekara yawe ni menshi cyane. M23 yabyibitseho. Ibindi byafashwe bihambaye cyane harimo BAT-TUMG gihurwa muri Leta Zunze za Amerika. Benshi bagaragaza ko iki gifaru kidasanzwe, ni igifaru gihambaye cyane cyakuriye muri Leta Zunze za Amerika kandi gifite ubushobozi bwo kuba cyajya ku rugamba kigana n'umwanzi bidasanzwe. Cyafatiwe kandi mu bigaragara bavuga ko byafatiwe dore ko FARDC yagirwa cyane cyane mu bice bya Goma na Bukavu, roho bafite ibirindiro bikomeye cyane kandi bihambaye, kuko ibirindiro byari birimo ingabo birimo ndetse ukongera ibikoresho bihambaye cyane byaguzwe na Leta ya Kongo, dore ko igoma roho harasigaye honyine havaga intwaro ndetse n'indege yaba ibifaru bijya kugaba ibitero mu bice bitandukanye barimo rwanamo na M23 cyane cyane muri za Masisi n'ahandi. Aha rero niho havuye intwaro ziremereye, dore ko Bukavu roho hafashwe ibifaru bingana bitya bya BAT-TUMG gikorwa muri Leta Zunze za Amerika. Izi modoka kandi zikoreshwa cyane cyane mu bitero bya gisirikare bidasanzwe, special operation, zirinda kandi amasasu kandi zitwarwa n'abasirikare bafite imbunda hejuru, ku buryo ufite machine gun ubasha gutwara no modoka ku buryo warasa umuntu rwose ukumva ko ufite umutekano kubera ko nigitubarwa n'amasasu. Benshi bagaragaza ko ibi bifaru bidasanzwe ntago ari ifare ko biteye nk'imodoka, ariko nanone bifite ubushobozi bumeze nk'ubw'ibifaru kubera ko kiruta cyane ya mu ishyamba hose kiranyaruka. M23 yafashe ibifaru bavuga ko bigera muri 40 byose byari biri mu kigo cya Bukavu ndetse ukonyaho n'ibyagoma bisigaye bibitswe n'uyu mutwe wa M23. Abenshi bagaragaza ko uyu mutwe ibifaru wibitseho byatumye ndetse ufite ubushobozi uyu munsi budasanzwe kuba M23 yabasha guhangana n'igisirikare cya FARDC niyo cyaza kimeze gute. Bavuga ko M23 yagize imbaraga zidasanzwe. Icyo bivuze ko baratakaje ibifaru rero, kuba rero baratakaje imodoka nk'izi ngizi zihenze ni igihombo gikomeye cyane ku rwego mpuzamahanga. Binerekana ko igihombo cya diplomasi na USA, kubera ko niba Leta Zunze za Amerika zarahaye ibifaru ndetse bikomeye nk'ibi ngibi Leta ya Kongo kugira ngo ihangane na M23 bikarangira batsinzwe, bigaragaza ko rwose nabo bwabo batsinzwe mu gutanga ibifaru bimeze bitya, dore ko hari n'ibifaru bya South Africa cyangwa se igisirikare cya Afrika y'Epfo SANF byatakajwe ndetse kandi nabwo byishwe bikaraswa bikarimurwa.
na M23. Gusa nubwo nta bifaru na bimwe byafashwe bya Afurika y'Epfo ngo bishyikirizwe M23, ibyinshi babishubije Afurika y'Epfo. Uyu munsi yarabitwaye byanaci no mu Rwanda bimwe na bimwe bitaha. M23 ko yarafashe imodoka nk'izi ngizi zifasha cyane mu rugamba no gutwara ingabo, kongera kandi gutera byihuse no guha ikizere urwego rw'umutekano n'imikorere ya M23. N'ibinyeshyamba zishobora gufata intwaro nk'izi ngizi zihambaye, ubwazo zigirira ikizere kuba zakurwana ndetse zikabasha kurasa umwanzi zihuse kandi ku mvuduko hejuru cyane mu buryo budasanzwe, ku buryo kuzitera ngo zirwanye byakugora cyane, byano gusaba imbaraga nyinshi. Zindi ntwaro zidasanzwe zafashwe ndetse zikoreshwa cyane cyane n'abahanga harimo iyo bita Berkut Negative BM drones. Izi drone ntabwo zisanzwe, dore ko ari drone zasanzwe mu kigo cy'indege ndetse cyagoma ubwo M23 yafataga. Ni drone kandi zifashwe cyane cyane mu gabitero. Ni drone kandi zikorwa ku buryo iyo ikugezeho ishobora kurasa ahantu cyangwa se ikiturikiriza ubwayo hiti cyayo ikituritsa ubwayo igahinduka igisasu. Zifite ubushobozi kandi bwo kugenzura ibice binini, gukora kandi ku buryo ushobora gusanga yatanze amakuru ndetse ikabasha no kujya kurasa umwanzi. Ari kurasa umwanzi no gutata amakuru byose bikorera icyarimwe. Byaba ngombwa ubwayo ikituritsa kugira ngo ibashe kwita yangiza umwanzi mu gihe ibona ko ari ngombwa. Harabagaragaza ko kuba drone nk'izi ngizi zarafashwe ari ugutesha agaciro ndetse igisirikare cyangwa FARDC no kubura imbaraga zikomeye zo kurwangana n'umwanzi w'inyeshyamba nka M23. Dore ko Repubulika Demokarasi y'Kongo yatanze amafaranga menshi cyane mu kugura izi drone, dore ko ziri mu zihenze uyu munsi zigezweho mu isi y'ubungubu. Dore ko n'Uburusiya bwazo buzikoresha cyane cyane mu gaba ibitero muri Ukraine. Na Ukraine nayo ikazikoresha mu gaba ibitero mu Burusiya zikagenda zikiturikiriza ubwazo ku giti cyazo, ubundi zikiyangiza ubundi umwanzi bakamwica batyo. Ko rero M23 afashe izi drone bifata binatuma kandi M23 ibasha kubona amakuru y'umwanzi, bigafasha cyane gutegura no gushyira mu bikorwa intambara zigezweho. Dore ko inyeshyamba kenshi bazi ko nta bikoresho zigira ndetse kandi zaba ziteguye neza urugamba. Gusa M23 siko bimeze. Dore yuko uyu munsi wa none M23 ifite ubushobozi bwo kuba yabasha kurwana n'igisirikare cy'igihugu, kwera ko ingabo ndetse za FARDC zataye intwaro nyinshi cyane zishoboka zose. Ndetse kandi benshi bavuga yuko izi drone nubwo bimeze bitya kubizi intwaro zarafashwe n'igisirikare cya M23, bigaragaza ko M23 ifite imbaraga nyinshi kandi mu gisigaye igenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo. Dore ko ari n'amakuru avuga yuko ariko none nubwo ibi bitwaro byo byafashwe kandi bihambaye cyane bifite ubushobozi, harimo indege za kajugujugu zisanzwe zafashwe, ukongeraho kandi ibifaru bisanzwe by'intambara bikomeye cyane, ariko none biteye ku rwego nk'urunguru. Nabwo ite bombi bimwe muri byo kandi byari bikomeye kurusha ibindi byose, binahenze, byataye ndetse byatanzweho amafaranga menshi cyane n'igisirikare cya Kongo FARDC. Biravuga ko ngo hari ibifaru cyangwa se ibikoresho byavuye muri Israel ndetse muri za Amerika nabyo byafashwe ndetse n'ingabo za M23. Bigaragaza ko FARDC kandi irwana n'umutwe ufite ubushobozi ndetse n'inkunga itari imbunda gusa, ahubwo ifite ubushobozi bw'inkunga y'imyitozo. Dore ko bigaragaza ko M23 ko irwana na FARDC iyo ugiye kureba neza mu rugamba usanga umutwe wa M23 ufite ubushobozi, harimo ubushobozi bw'imyitozo ihambaye no gukoresha ibikoresho bigezweho uyu munsi wa none. Ibi bikoresho kandi bituma bigaragara ndetse binagira imbaraga nyinshi cyane ku rugamba cyane cyane mu gisirikare, ku buryo M23 yayo ifite ubukana bwinshi cyane bwo kurwana n'umwanzi, haba nijoro cyangwa ku manywa cyangwa bigoye, kubera ko niba ufite Sukhoi 25 ukagira drone z'intambara, ubwabyo iyo biba bihagije kugira ngo ubashe guhashya umwanzi. Navuyeho ariko M23 yafashe none imbunda zidasanzwe zirimo imbunda z'imizinga nka BM zafashwe na M23, ndetse kandi hamwe mu bazirashiraga harimo ndetse n'imitwe ikomeye cyane igisirikare nk'umutwe udasanzwe wa Special Force witwa Hebu, ndetse kandi ari umutwe ukaba urimo mu barinda umukuru w'igihugu cya Kongo. Izi rero Hebu zarwanye n'inyeshyamba umuhenerezo cyane mu Goma, dore ko harimo abagiye kuri 180 batawe muri yombi bose uyu munsi wa none bakaba barafashwe. BM rero nimbona none zidasanzwe zibasha kurasa za ronca nyinshi cyane icyarimwe, kandi koko hari n'izifashwe cyane icyo gihe zirasa mu gihugu cy'u Rwanda, ariko u Rwanda rwari bihagaritse kuko bifashwe harimo FDR ndetse n'abawazarendo n'abandi basirikare nka SADC n'abasirikare bahongo FARDC barashe ku gihugu cy'u Rwanda ubwo M23 kubataka mu Goma, ariko byose ntabwo byagenze neza kuko byarahagaritswe. Ndizera babashe kuba n'imbunda zihari kandi zihambaye zitunzwe n'igisirikare cya M23. Nubwo izi mbunda zimeze zitya gusa zirakaze ndetse n'ibikoresho bihambaye cyane kuba bitunzwe n'igisirikare cy'inyeshyamba, ubwabyo ntabwo byumvikana. Ni igisirikare kimeze nk'ari igisirikare cy'igihugu. Ukiza abasirikare bafite uyu munsi wa none wagaragaza ko M23 ifite ubushobozi buhagije bwo kuba yaninda uburasirazuba bwa Kongo bwose. Ni Beacon of Hope magazine nk'ibisanzwe, amakuru ku gihe, documentaire nziza nk'izi ngizi cyangwa se ibyakusanyijwe byose uzabikuranga aha. Kora subscribe, like ndetse na comment ubundi tuyame mu biganiro byacu itaha.